بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mahuli inkatan sa sanglitan iwan pupudjihan tuput tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala salta salawat iwan salam pa Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapuas din dito itukbal na mo in sa salam-salaman kaniukatan amuin way nagbatilaw liyari di majaka di murungog hatiranan bihayaon in mahuli assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi na isab kita niyo nagbalik haamuin biasin pagkabiaksahan sin kita niyo ha waktu ini iwan hadum ini malukay kami biya mga amuin way nakabalik sabab aun biya mga udur laung tabihan amuin sabab way lamu kiakari bihayaon insyaallah subhanahu wa ta'ala masih kita niyo riha kitab amuin pag-ianon ad-durusul muhimma li amatil ummah amuin sugpat sin limabay amuin nakawa sin kita niyo usanda ko mamaniw tiyo sabab biya nasin sambat in kitab ini bukunda maghajat amuin laung ta suway paluakon to din amuin biya mga pasawahon tuod katan darayrayo nim nahalawman niya sa imaksud niya pa mga amatunas mamansin kita niyo kahatihan imaksud singkabtangan sin sheikh maniutiyo insyaallah subhanahu wa ta'ala kahatihan nato kapahaman nato maniutiyo insyaallah jukup na habihatun dagbus niya in kitab biya na sinagi hatartiban niya biya long na pangadjian panagnaan hikaruwa hikatu hikaupat hikalima biya bihato na mo in tartiban sin kitab na bihayaon yari pakita niyo haamuin maudu pangadjian hikaruwa sin kitab ini amuin diurumulan sin kita niyo amuin pangadjian hikaruwa pag-ianon arkanul Islam amunain rukun Islam 5 na nakawa na to in panagnaan rukun dahil hindi sinamuin rukun Islam 5 amunain pagsaksi pagsahadat sin kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun amuin Tuhan mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan buat malaingkan tunggal isa-isa niyara amun ito maksud sinamuin laung tabihan sahadat la ilaha illallah amunin kalima la ilaha illallah atin niya wayroon mapatut pagtag-ipunan pag-ibadatan tunggal isa-isara sin Allahu subhanahu wa ta'ala parakala yato ibadat amuin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun nakaan nato inamuin di na kita niyo makabalik magbalik sabab maglagi na sa waktu in maana sinamuin pag-ianon la ilaha illallah nagdarasin napi iban sinamuin isbat nasabot na sin kita niyo limabay pag-ubos to hari pa kita makat to paamuin sumunod pasal in kalima la ilaha illallah aun sugpat niya amuin pagsaksi ta amuin long ta rukun Islam 5 sa lagu-lagu amunin pagsaksi hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon atin niya Tuhan mapatut pag-ibadatan malaingkan siya siunuran sinamuin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah amuin pag naiksaksi na to isab paamuin bunal tuod in Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinang Rasul daak sin Allah subhanahu wa ta'ala mari paamuin ummat huling zaman ini bihayaon hari pa kita niyo makat to paamuin maana sin Muhammadur Rasulullah sabab kialabayan nato na nasabot na sin kita niyo in amuin pag-ianon dahil mga maana kahaupuan sin la ilaha illallah habihato in dagbus niya nasabot na hindi in la ilaha illallah aun surut niya hasupaya masampul na
dumagbus kato taniyo iban mag atini mabunnal in pagsaksi nato sin la ilaha illallah aun surut niya. Aun surut. In surut ini bang kita niyo long tabihan maaso watawa hain baha long tabihan nakawa sin kita niyo in surut may ta kita niyo nakahinang surut sin la ilaha illallah. Unin biya long ta pangawaan nato atini bisis sababin yan maglagi dalil dakula bang may ta kita niyo naka hinang sinamuin surut siya but si mga ulama da hindi at niya walo surut sin la ilaha illallah nasubay siya ini maparagbus tayo walo surut ini hasupaya tumadjam kato at niya dumagbus kato in paglabtik sin dilata ibang pagsaksi ta sinamuin la ilaha illallah banglaw na in amuin sambahayang in zakat, in puasa, in haji, iban singkaybanan ng mga ibadat, kiabutangan hati niya surut, bang di maaunin surut yaw, bang di magbusin surut yaw, di masampul na in ibadat, amuin syaratan sin surut, damikyan labi-labi in la ilaha illallah, labi-labi in amuin kalima la ilaha illallah, bang in kalima la ilaha illallah, hati niya labtik sa jasin dilata, wayroon hati niya nakaagad, haatulan hati ni hakondisyon amuin kabayaan sin la ilaha illallah na di hati niya batal di dumagbus in la ilaha illallah in kalima ini haamuin tao nagkabtang naglabtik amuin nagdasin la ilaha illallah yaun akan na lang si mga ulama aun ini surut niya in surut sin la ilaha illallah hati niya long nila nasabot di walo nain la ilaha illallah ini nakawain surut niya labay ray nga amuin pagyanon istikra amuin laong na bang mukitaon basahon in Quran katan dayang haruhul paruhul niya yaon iban sin kahadis-hadisan sahih sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin manunjuki in kabayaan sin la ilaha illallah atawa kana mun surut niya kabaka mo rin dito. Mayroon beta di hambuk-hambuk bihan. Sa alabay, bang mudungdungan marayaw yung Quran. Basaho mo marayaw, taliun mo marayaw, dungdungan mo. Dahil ha, suratul Fatiha, sambul pa suratul Nas, iban sin hadisan sahih sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun ini, kabakan mo rin dito, inamun inlong ta, dalil sin surut ini. Gumawa siya rin dito. Dungo kung natumanin sa Allah subhanahu wa ta'ala bang bunaling kabtangan atawa bukon sabab in la ilaha illallah rin mga long tabihan inini para kala dakula sabab kung sa lagu-lagu panagnaan sin agama Islam bangin sambahayang di masa in magsambahayang bang in surut di niya maparagbus muna nabiya din na yung kalima la ilaha illallah amun sa lagu-lagu rukun sin agama Islam in sambahayang ang surut niya in zakat damikyan in puasa damikyan in haji damikyan iban sin kayban pa mga ibadat aun surut niya bipul ka mag-ail aun kalagihan mo surut bipul ka mag sambahayang aun kalagihan mo mag puasa katan in la ilaha illallah damikyan bihatu raisab na inamuin lang ta dalil niya labay rin haamuin istikra pagyanon muna surut sin la ilaha illallah amunain ilmu tiniyabang kita maglabtik sin la ilaha illallah suway hati hunta marayawin amuin kabtangan yaon kaya nga tanta in kalima la ilaha illallah nagdara napi iban sin isbat nasubay bihati namuin panghati ta sin la ilaha illallah hati niya buko namuin hilabtik na dasin dilata wayrun kaununu inyan subay labay rin hapanghati akan na sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik ilmu impiauna pagubus amunin la ilaha illallah tini ay maksud subay kita humati kahati-hanta amuin ilmu yakin tuod kita in la ilaha illallah yaun biya na sin mga longta nagdara sin napi iban sin isbat napihan mo ingkatan Tuhan
way di mapatut pagtuhanan, pagtag-ipunan, pag-ibadatan, amuray mapatut isbaton mo in la ilaha suway at hati niyaon panghati ta simbihat to. Kahatihan ta marayaw inamuin kiabtang ta liabtik sinjila ta iban sin maksud sin kiabtang ta biya sinamuin long ta la ilaha illallah. Nanlawan sin ilmu amunain kajahilan. Di man jari ang kanabihaon in ang mga umat muslimin bala sa lagu-lagu mataw din maglabtik sin la ilaha illallah rin ang kahatihan mangunin liabtik niya uning kiabtang niya uning liapal niya ang kanay ni atin niya di dumagbus muna amuin nagkabtang sin la ilaha illallah sabab din niya kahatihan na rin dito wajib ha amuin tiap-tiap daing kato manuntit ilmu asupaya kahatihan tabang unin bisarata unuin liabtik ta, unuin piag-imanan ta, unuin kiyahakad ta, unuin piarat salata, unuin amuin kiabtang sinamuin dilata. Nainlawan sin ilmu, mga maas tayo manghud na mga agama Islam, dahil hindi, amunain kajahilan. Bangkaw, aun tao taga ilmu, inlawan niya, opposite niya, amuin tawayron ilmu. Nain agamatan ni Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, at niya, di kita manuntut ilmu, in agamatan niyo, asupaya di kita majahil di mabaya in agama in agama taniyo majahil kita niyo parakala muna biya isin mga parakala nasabot sinamuin kita niyo bihayaon pag-ubos lang ta maluag ginamuin kabtangan niya to ilmu sa imaksud dito mga maas tay mangud na mo palanggungan ng agama Islam suway kahatihan na tumarayaw inamuin kalimay ni in la ilaha illallah kahatian na tumarayaw bang uno siya supaya kaya ngatan na to bagbukan sabab bang mukihatian in parakala yaun aun panghati mo aun ilmu mo kaniya tinya kahalgaan mo siya marayaw pag-ubos hikarwa niya lang niya al-yakin al-munafi lisyat tinya subay yakin aun yakin tayo yakin niya mo in wayrun lamud niya pagduarwa sabab in lawan sin yakin amo na yung pagduarwa. Inyakin hati niya maro pabahasa sin kita. Inyakin amo in panghati mo kaniya yaon wayron pagkuto-kuto, wayron pagduarwa, wayron pagsaksak. Ikaw man jari magsak hala ilaha illallah mo. In Allah Ta'ala in la ilaha illallah magsako kadi. Akan nato muna kalagihan mo ilmu asupaya paghati mo marayaw wayron na amuin pagduarwa mo pagsaksak mo pagkuto-kuto mo kaniya tinanlawan niya amo na in pagduarwa pagkuto-kuto long taha kalima yaon na di man jari dahil mga makalarakyat to sinamuin pag la ilaha illallah singkita niyo pagsaksi singkita niyo bang aun pagduarwa na to hasyaksian sinamuin kita niyo di at man jari mga maas tay manghud na mga agama Islam banglong tabi asin agi in kalima la ilaha illallah nagdara sin napi ban sin isbat suway in panghati ta yakin tuod yakin atin niya bugto tuod din amuin panghati sin kita yatto kaniya in yaon saupama laong ta in la ilaha illallah yaon nagdara siya sin atin niya rukun dua amunain napi iban sin amuin isbat laong ta in la ilaha illallah yaon nang daaki paamuin papag-ibadaton kita, papagtuhanon kita pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita pakatuon parugay. Nasubayat to at yakin kita rin dito. Yakin impangharad na to dahil dito amuin, wayroon kasuran misan biya hanglop. Inamuin pamarat siya sin kita niyo, pangharad sin kita niyo, panghati sin kita niyo, paamuin siyaksian sin kita niyo, amuin dia akan kato, taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway ang bihato niya. Hikato niya amo nin ikhlas. Suway ang kaikhlas. Aun kaikhlas halawm sin pangatayan sin kita niyo. Inlawan sin ikhlas ini amo nin pagsirik. Tinya bangkaw nag-ikhlas at tinya mukal na at tawakal na taratan turay halawm sin pangatayan mo in pagsaksi mo in pagsahadat mo. At tinya wayron di mo lamuran ununo biasin namin long ta in pag-ibadat mo way mo limbangan dugay dahil Allah subhanahu wa ta'ala sabab in paglimbang amo nato yung pagsirik bangkaw hati niya nag-ibadat
nagsaksi sin la ilaha illallah labi na biya mga sambahayang kalagihan in ikhlas atin niya suwaytud karna sin Allah subhanahu wa ta'ala bang mulia muran sin dukaing karna sin uno-uno sinamoy parakala dunya parakala hikuan niya on sin nakura sin katan pakita kita parungug-dungog atin niya bukon niya to amoy pag-ianon ikhlas in ikhlas ini magkulang maglawi amuin tulos ihilas yung pangatayan mo kumahakad sinamuin magparatsaya sinamuin piya paratsayhan kay mo yaon wayroon hati niya di mo siya limbangan di mo siya sakutuhan amo ato magkulang maglabi na mong pagyanon ikhlas atin niya tulos ihilas in tausin aw natin niya bukon bang siya maghinang bang siya magkabtangan bang siya magparatsaya atin niya kal na sadya tartanto sinamuin kiyahakad niya piaratsaya niya muna biya sinamuin dia akan piya pagparatsayahan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sinam mga kalimay ni hati niya bang kita magkabtang kaniya maglabtik kaniya bukon hati niya amuin aun kalna uno bang uno sa kalna sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanna in mga sila amuin lang ta aun doon kaikhlas nila sinamuin kabtangan ini uno indaakan sinamuin kabtangan niya iaakad uno sabi namuin liayuan talayuan kanila hati niya lialayuan nila tinabang sila maghinang bukon wayron di sila magatod di sila magdungog di sila mag inuino sinamuin kaybanan buat malaingkan amo akan kanila sinamuin biasin laung ta amuin la ilaha illallah jayni doon sadya sila rayon doon di sila amuin mag amuin lamuran nila sin parakala dugaing daing ha amuin maksud sin kabayaan sinamuin piyag paparatsayhan kanila atawa piya pakahakad kanila yaon magkulag maglabibihan at tinya ma'ruf in ikhlas ini tinya kal na sadya banglong na kal na sin Allah subhanahu wa ta'ala kal na niya sadya bang kal na sinamuin kabayaan sin la ilaha illallah yaon at tinya la ilaha illallah yaon dia akita at tinya papaaniban ipapabatal kata ninamuin ununo pag-ibadatan dugay ng Allah subhanahu wa ta'ala ipakatu sadya pakatunggal niya subay tato hati niya layo antay niya tukatan diritso kita manunjuki matu kaniya pa Allah subhanahu wa ta'ala demikian paamuin kabayaan niya at tiniaong kaikhlas ma'ruf misan lang ta di na kita dakay ray magpahaba inya to kahatian singkatan bang biya din ikhlas na inlawan din di amo ning pagsirik at niya pagsakuto paglimbang inin parakala ini amuin pagsirik ini amuin parakala dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala subay kahatihan sinamuin kita nalawa suwabayat to hatin niya muna hatin niya daing ha paghati labay ray nga ilmu katan in parakala ikhlas kahatian tabangon pag-ikhlasan ta imparakala sirik subay ta kahatihan bangunin palayuan kato papaaniban kato hatungon sinamuin parakala sirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan sidko almunafi lil kadhib subay in bang kita magkabtangan magsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala subay bunnal inlawan simbunnal puting akan nintaw bang sa upama namumuong sin la ilaha illallah lima langgar sarada sinamu indi kabayaan sin la ilaha illallah wala di magbus ka ng la ilaha illallah piuting niya namin pagsaksi niya akan na in kita amuin si masaksi nag mamaugbog kimakabtang sin la ilaha illallah subay bunna linamuin pagkabtang ta sin la ilaha illallah supaya di malarak di mabatal inamuin pag la ilaha illallah sin kita sabab bang tapyuting in la ilaha illallah na atawa in dagbus di himuting tay namuin mga diakan iban sinamuin liangan halaw man niya bang on diakan subay hinangunta bang on liangan subay layuan sin kita na bang kita amuin naglalabtik sin la ilaha illallah pag-umus imihinang da kita sinamuin liangan sin la ilaha illallah na wala di magbus in amuin doon kato in kalimay ni nalarak at inayin surut amuin kalagihan kabayan sin la ilaha illallah supaya masampul na doon kato wala siya di magbus di nga sabiat to at niya
in pagkabtang ta, pagpamung ta sin la ilaha illallah, di siya atin niya masampul na. Demikian kalima niya al-mahabba al-munafiya lil-bugd. Demikian suway mo in kalima ini hati niya nagmuna-muna lasahu mo in nagdaak sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala sin nagdaak sin amuin papagpamungon kita sinamuin kalima ini iban muna pag-ubusat to amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sila amuin mga bariman na mamaugbog sin kalima ini suwaya tu lasahun takatan subaya tu lasahun takatan di kita amuin dumukal kaniya sabab in amuin paglasa in paglasari in lawan niya amunin pagdukal mangmula sahun niya subay mo siyari karukalan na muna in subay na tu lasahun di amuin nagdaak sin kalimay ni amuinin muna lasahun sin kita niyo pagubos ikarwan niya amunain amuin kya pag-amanatan amuin piarahan sin kalimay ni damikian ayban sin mga sila hisyusyo na amuin na mamaugbog nagpaparagbos at niya sin kalima amuin siyaratan ini na subay tatu lasahun katan mang aong kyado kalang taray dito kan na subay lumasa kita muna pa Allah Ta'ala para Rasul sallallahu alaihi wasallam himinang sindiakan lumayo sinliangan iban sin mga sila bariman katan amuin muslim na mamaugbog, namumung, nagpaparagbos yung kalima ni subay talasaw, di taman jari sila kadukalan. Amuyat to, damikyan al-inqiyad al-munafi lit-tark na subay kita magtaat, kumahagad, haamuin kalimay ni. Bangaon laong na diaakan sin la ilaha illallah, subay ta akaron, bangaon paaniban liangan sin la ilaha illallah, subay ta layuan. Yung katanya to, way na kita nakasabot mga long ta dalil, iya to katan, ing kabtangan na tuwang natudungdungan mga tayo maong marayaw ito katan lima labayat ha Quran iman sin sunnat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in para kala yakin ini halom Quran ikhlas pangahagad sin al-mahabba al-inqiyad in pagtaat in lawan niya mun di ko magtaat at niya in pagtinggalan mo in pagtaat paamuin kabayaan long ta bihan ang bihatu ang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yani al-inqiyad subay mo kahagarun pagtaatan bang unuin dia akan sin la ilaha illallah aniban ta bang unuin paaniban sin la ilaha illallah nabang in manusia amuin namumung sinamuin kalimay ni nagkakabtang limalabtik sin kalimay ni pagubos aun dia akan sin kalimay ni long na subay ka mo magsambahayang, di da magsambahayang. Subay ka mo magpuasa, di da magpuasa. Magjakat, di da magjakat. Atawa subay nila sa huning pangdaig nyo, di da lumasa pangdaig bay. Subay ka mo manabang ha mga tao mo balha, di da to. Inya to hati wala niya, kaya ka din amuin uning kabayaan sin la ilaha illallah. Ini mga bariman, hati niya, kaya kahagad nila, unuin, dia akan kanila sin la ilaha illallah. Iban, lialayuan nila, unuin, amuin, pianglangan kanila sin la ilaha illallah. Al-qabul al-munafi lirrad. At niya suway tatay maun kataan bang unuin long tabihan dia akan sin la ilaha illallah. Iban tay maun takatan bang unuin pian iban sin la ilaha illallah. Di na kita man jari maglukat magdawa. Bang imyan la ilaha illallah bihay ni na suway kita himinang. Bang imyan ay kao magbihay ni suway kita lumayo. Bihat to at niya ununin namuin dia akan subay tatay maun unuin liangan subay tatay maun himinang kita haria akan lumayo kita haliangan subay bihato namuin pagparatsayata atinya paakaron ta hasurut kabayaan sinamuin la ilaha illallah bangin manusia atinya tay maun niya sadya unuin kabayaan niya hindi niya kabayaan misang kabayaan sin la ilaha illallah rin niya tay maun inya to way rimagbus kaniya di masampul na impag la ilaha illallah sinamu imanu siya ayat to amuya to atinya suway kita rida bangunuin kabayaan dia akan katu sin la ilaha illallah mga sambahayang bihan suway kita rida may ta 5 waktu may ta bihay ni in sambahayang subuh luhul asar bihaw ni namuin piyahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala suway kita rida bihan tinatay mauntayat to bangunin dia akan tumayma kita bangunin liangan
tayo maun tawang may taliangan ninyaon. Way na to pag amuin lukat, di na kita mag-asusin hikmat, suwaya jaon wisdom, mapakita himinang, inya to, bang dia akan sin atin niya, la ilaha illallah himinang kita, bang unin liangan sin la ilaha illallah lumayo kita. Sababin, kita niyo mga bariman, amuin umat, huling zaman ini, pianaukan kita niyo sinamuin Quran, umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kita amuin umat, himinang nasadya sindi akan, lumayo nasadya sinamuin liangan. Bukun kita biasin umat kaybanan, bang di kaingatan, bang unin hikmat, unin wisdom, di himinang. Suwedya kaingatan, yung pagpuasa ay kareho to isimbaran. Apa ito magpuasa? Ang maglawaga dyan, amuin lang nin sa bahayang, supaya magsamahan kita exercise. Bukun kita niyo bihato, in kita niyo umat, amuin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Umat wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Amuin umat bangaon di akan himinang nasadya. Bangaon liangan umanib nasadya. Bihato kita niyo bukun maglawag sinamuin wisdom, maglawag sin hikmat unin biya. Bukun bihato namuin umat bihani. Amun umat amuin lang ta sumud kita niyo pa mga sila amuin dumagbus kato in la ilaha illallah ginawa baranta. Bangaon di akan himinang, bangaon liangan umanib. Bihato nasadya hakadar amuin kakaus-gausan sin kita niyo. Pag-ubos to ikawalo niya wal kufru bima yu'badu min dunillah. Na subay ta kupurun kataan inamu impiag tatag-ipunan piag ibadatan dugay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsaw pa makita amuin di tara makupuri mga bihato, makita kita mga santo-santo piag ibadatan nunuk indaginis katambya amuin long ta imibog pa kita bihato na di dumagbus ka to in la ilaha illallah. Subay automatic bang amuin ang pag-ibadatan dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin ni kapag sirik kanya kapag sakuto kanya suway automatic ya tumagtuy bihan at niya kupurun ta magtuy bang unuin amuin kiupursin Allah subhanahu wa ta'ala siyabot niya at niya kupurun na to lang naninihatin niya papagkupurun kita ri ay makad kita magtuy di man jari mag-ibadat at niya kupurun tayo di kita man jari mag-ibadat dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala automatic amuin magad kita niyo habihatoy namuin dagbus niya. Di kita man jari amuin lang tabihan di takupuro ni namuin sahihun sing kita inamuin misan atin niya nagsirik na nag-ibadat na pa aulia nag-ibadat nagtawassul na pa mga aulia pa mga kubol pa isang panabi isang pamalaikat na ngayon dua pabihay ni pakatan basta para kala amuin ni kakupur subay na to kupurun. Amoy ato namuin kabayaan sinamuin la ilaha illallah. Nabang nato nahinang na paragbus haginawawaran nato yato amuin kalimayat to na insyaallah subhanahu wa ta'ala atin niya di magbus kato in la ilaha illallah. Atin niya kita nuin amuin mga mano si abihato sila in amuin nakalamod hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam Jesus yung makapamung sin la ilaha illallah makasulsul ka nabang kaya pamung mo pa di magbus pa kayo may namin nasabot sin kita niyo yato insyaallah subhanahu wa ta'ala di magbus sampul na in pagkabtang nato paglabtik nato in pagparat saya nato sinamuin la ilaha illallah in katanya to atin niya syarat in syarat atin niya ma'ruf nasabot na sin kita niyo 5 bayaon at tinabukon siya laom sinhinang harwa pa siya sinhinang hari pa kita makapag hinang dahil di at niya hiyambuk siya kaya sulat dahil di hiyambuk siya amuin ha laong tabi mga siir yaon laong nawakad jumiat fil baytain al-atiyain ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wanqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahu min al awthani qad ulliha. Si ambuk siya rin dito bang sa pamabya amuin law mo bahasa Arab ya mga amuin mga tarasul nila daman nila dahihambuk dahil dito namuin walo surut sin amuin la ilaha illallah dahil dito hamuin nabi along tadaman niya to tarasul ya to bahasa sin Arab asin amuin sabot sin kita niyo kayo doon balikan na to ilmun yaqinun wa ikhlasun
wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahu min al awthani qad ulliha. Pag-ubos in nakabaita dahin di maabayan syahadat anna Muhammadar Rasulullah muqtadaha amuin hipa sabut katu taniu in amuin maksud sin amuin pagyan nato Muhammad Rasulullah amuin asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Iban sim atin ay pasabot kato tanuin maana iban sin amuin maksud niya nain supaya dumagbus kato tanuin sabi namuin pagsaksi nato panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun da hindi hati niya maksud siyabot di halawm sinamuin kitab piangadjian sin kita niyo amuin pagkay nasabot nato in kamaksuran sin la ilaha illallah naray hindi sabuton nato in kamaksuran maniyo tiyo sinamuin pagyanon na isab sin kita niyo Muhammadar Rasulullah. Sabab in kalima ini di siya manjari hamuok sadya in sabuton mo iman sa ko asyhadu an la ilaha illallah di mo sabuton in la ilaha in Muhammadar Rasulullah. Ini ni dalil mga maas tay manghud nato na muha ka Islam sin martabat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo in bang kita niyo magsaksi pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron Tuhan mapatut pagtag-imuran pag-ibadatan malengkan siya siunod magtuy in wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ni martabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ipahati kato tanyo ang biya din laggo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasubay kita niyo magmartabat para Rasul sallallahu alaihi wasallam sa impagmartabat nato, paglaggo nato, pagtaas nato hadaradat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di kita niyo manjari limiw. Subay sadya doon haamuin pagmartabat pag-addat pagbutang darajat di asin pagbutang sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Nabi asin amuin bihaon ini nakalando isab in amuin pagbutang sin martabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukod na to kabayaan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamarahina sabuto mura hindi yan ang mga hutba, yan ang mga sabahayang, yan ang mga salawat. Mamataod mga long taparakala amuin dia akan kato tanuin sin agama nato sin Allah subhanahu wa ta'ala iban mismo Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang biya diin in pagmartabat pag amuin pag-addat kaniya pagbutang sin darajat niya pagsabot sin amuin ngan niya bihan biya baytaan kita niyo sin agama taniyo muna Allah subhanahu wa ta'ala iban mismo baran sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiya din yung pagmartabat kanya di kita naman jadi pag-anon gulo amuin pasubrahon nato inamuin paglago panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay sa jaruon na atulan amuin kadar kabayaan kaya bayta kato tanyusin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naray hindi law ni maksud sinamuin pag-anon Muhammadur Rasulullah law na tasdiquhu fi ma akhbar subay bang uno inamuin kaya bayta kato tanyusin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay kita kumahagad mataod-taod magkahagad Rasul sallallahu alaihi wasallam misan na may tain Rasul sallallahu alaihi wasallam biya ini pasurum pa akal niya tumawil pa tumapsir pa sinamin tapsiran niya tasdiquhu fi ma akhbar tinyabang unuin kaya bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita kumahagad yan yung kahadis-hadisan niya sahih subay kita niyo kumahagad pag-ubos ta'atuhu fi ma amar bangunuin dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin dia akan niya ipapahinang kato so kita magtaat di kita manjari sumulang kanya sababin pag sulang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam maksiat yatto pa Allah subhanahu wa ta'ala aun parman sin Tuhan natu rabbul alamin halam sin Quran wa may yuti ar-rasula faqad ata Allah sisuin nagtaat miyagad haraakan kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biada siya amuin nakapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan wajtinabu ma naha anhu wa zajar atinya bang unuin piya paaniban liangan sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
hati niya layuan aniban sin kita niyo. Aniban layuan sin kita niyo ato hinangon. Bangaon di akan niya himinang kita. Bangaon pia aniban niya, pia layuan niya, di papahinang kato, di kita himinang. Maarup na yung makna yat tulong tabihan, di na kita amuin misan magpahaba din ito sa law na wa an la yu'badallah illa bima syara. Na bang hapag ibadat bang ununo para kala tibayo ang ibadat dahil di kita manjari magpatindog sin ibadat maghinang sin ibadat yon buat malengkan amuin kya syara kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil di hakin bang buwayrun syara di kita manjari atinya magibadat. Wa an la yu'badallah illa bima syara Allahu wa rasuluh. Di kita manjari magtunay maghinang ibadat bang wayroon kiyasara na hinang upihan dahil Allah dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban laway dahil junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na upat niya to para kala in pagparagbus nato sinamo in pagsaksi nato panabi nato junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magkahagad kita niyo hakatan ununo beta niya. Demikian magtaat kita niyo haadiya akan niya, umanib kita niyo haliangan niya. Iban ini importante kato amuin magibadat kita subay labay ring haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban labay ring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imaksud di palayon kita rin hinang pagyanon amuin hinang bid'ah. Imaksud di palayon kita rin hinang amu pagyanon hinang bid'ah. Sabab in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun dengan mga hadis niya amuin manunjuki in hadis ini dengan mga hati niya usulan sin masin kita niyo hasupaya kita niyo di makasud pahinang peligro. Biasin hadis din kana Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim ibn Bukhari man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rad man amila amalan man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Tinya ingkatan hinang bang bukon amuin di akan hapag ibadat tinya hapag ibadat bukon ini man ahdatha fi amrinha ini para kala ibadat bukun para kala biasin mga ini mga bukun ini para kala ibadat suway nato kahatihan marayo supaya di nato mapaglamud in ibadat iban sin bukun ibadat sababin dahil mga hudja amun hipag hinangon sin tao bisis papagsibuon katan papaglamuron hindi mag amo naray nga sabi ato bang tungod papag ibadat amuin maksud si manusia taat pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang karayawan pahala daw hatun niya rin hatuhan bang wala kiyasara sin Allah subhanahu wa ta'ala man rasul niya amun pag-anon di hibalik kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa hatun niya ununo ibadat amun kurba ibadah at niya imano siya yan himinang kalna amuin kurba ibadat at niya aun daw hatun niya karayawan pahala daw Allah subhanahu wa ta'ala yaun ubus himinang siya sin hinang niyaon hawala dia akan sin syara hibalik kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala in ibadat pag-ano iba nang pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala kurba pa Allah subhanahu wa ta'ala ini ihinang na tiutupong na sin syara mattumattu di na kita ni manjari mangliuray dito di na ubus na amon yung pag-ano lang na al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Amon yan yung pag-anon hadis din kan Irbad bin Sariya iyakum wa muhdatsatil umur. Amon papahalian kato amon hinang bid'ah. Amon yung pag-anon natin niya biasin mga sambahayang ini ubus na tiutat tiupong in katani ni in waktu niya in hantang niya in taud niya in bang biya din siya di na kita niyo manjari amon mangliuluray dito. Amon natin pag-anon atin niya bang in tao mag-ibadat habukon da siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala man rasul niya wala niya ra na paragbus in pagyanon amuin pagsaksi niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam nasuway maawni namuin upat yadto in la ilaha illallah iban amuin pagsaksi nato ashhadu an la ilaha illallah pag la ilaha illallah sin kita niyo iban si Muhammadur Rasulullah sin kita niyo
In parakala ini, iyan doon kaniya in dua parakala sa lagu-lagu. In la ilaha illallah, iyan doon kaniya in ka-ikhlas. Pag yanong ikhlas, la ilaha illallah, at inebang kita maghinang in katan, suway, kalna, tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malago parakala in pag yanong ikhlas ini. Muhammadur Rasulullah, hati niya, amo yung pag yanong lang na mutabaa. Suway bang kau maghinang, sinhinang dia akan kaymo, suway magad, haatulan, habitikan, amuin, biadiin, kita tinya simingod para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In la ilaha illallah tinya ini parakala ka ikhlas mo, parakala sinamo yung pangatayan mo. In la ilaha illallah rin di haupunta na sadya. In pag la ilaha illallah, pag saksi ta la ilaha illallah, bangko magparagbos, hagin hawabaran mo, amuin mag-amal na kaw, na in la ilaha illallah, amo na yung kaikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Muhammadur Rasulullah, amo na amuin pag-upi mo, pag-agad mo, sinununo ibadat, tiniya piyahantang sinsara, labay, dahil ha, Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkaw, naghinang ibadat, wala kaw imupi, kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di da ka umamu. Muna sambahayang. Sambahayang lang na sin Allah ta'ala, aqimus salah. Isin nagparagusin sambahayang, amo na yung junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabangkaw nagsambahayang, aun dato'y diaramo style, atulan, dahin kay mo, mayroon da pasaw. Misan siya kal na sintuhan yung pagsambahayang mo, bang wala miyagad, hamon hantangan na paragbusin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasaw. Na misan isab, hati niya, nagtuyo na kaw, piyaragbus muna, biasin, piyahantang muna, biasin namin napahantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos bukun isab kal na sin ka-ikhlas, la ilaha illallah, pasaw. Ninduay ni nag-aagad tuod siya, di siya manjari magbutas. Di siya manjari magbutas. Ka-ikhlas, iban singkatan ibadat, di akan kabayaan sin sara, humantang, biasin pag piyahantang simingod, biasin atinas kita, upihanta, biasin namin nahinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuyat to magkulang maglabi. Damikyan in kahinapusan niya, dahil di amuin lang ta ipasabot di in kaibanan rukun Islam 5, biya na sinamuin pagpuas sinamuin rukun sa lagu-lagu, pagsaksi, pakatunggal sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya, amuin in Rasul sallallahu alaihi wasallam magnek saksi kita in siya Nabi, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ito yung panghakad ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam. In siya ipon, Nabi, iban sin Rasul. Huwag martabat niya makaliurain dito. Malago na ito para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo niya mo siya at niya abduhu wa rasulu. Biasin piya sabot ka ito pag sahadat, amo yung pag tahiyat yung pagkabiyaksan sin kita. Huwag na ito, amo na ito yung malago babantukan ta para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasin pagbantog ka niya sin Allah subhanahu wa ta'ala at niya ipon sin Allah ta'ala salta in siya Rasul. Why na makalago dahil dito? Na subay kita makad na abihati namin dagbus niya rin na kita magpaliw-liw. Pag ubos, imapuas dahil dito dahil mga rukun Islam 5, malago amo na yun sa bahayang. In sa bahayang, ma'ruf at niya subay ito na yung kita niyo. In sa bahayang, dakula, rukun sin akamatan yung Islam. In tanda niya, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pagbiddaan law na sin tao kafir iban sin bukun kafir hati niya pagbiddaan sin Muslim iban sin kafir amo na sa bahayang na agad makapamung kita habya singkab tangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tawri magsasambahayang hati niya agad makadiretso pagkakupuran in pagbiddaan sin tao Muslim iban sin bukun Muslim sambahayang kanang malago para kala inya to nagkabtang niya to amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam naha kabayaan sinamuin pag Muhammadur Rasulullah tasdiquhu fi ma akhbar subayta kahakaron para sa bangunin beta niya na beta yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya sahih impyag biddaan sin tao Muslim iban sin bukun Muslim amunin sambahayang nasubay kita mahali sambahayang ini subay tud palihalaon sinamuin pakanya ini rukun Islam 5 sa lagu puasin sahadatain amunin sambahayang na in sambahayang
tumtumon sing kita niyo kung siya masigpit hinangon. Yam pa na amuin simigpit in kahalan, yam pa na in sambahayang lumuhay. Kuno simigpit in hal, in situation, doon na lumuhay in sambahayang. Gampasan inamuin maluhay bialong ta wayrong problema in sambahayang doon nakarya sa linya. Timilog magduko magkatan biasin pagkabiyak sa pagkakitaan sing kita niyo bangin taw simigpit in hal, lumuhay. Bangko rin makakaos ng titinog ng dilingkod. Di makakaos ng dilingkod nagkukulang. Di makakaos nagkukulang misan isarat na sadyabihan. Nan sambahayang subay wayron exemption din di. Hirayahan, himiskinan, hinakura, himukun nakura, katan, wayron tiniasin sambahayang ini, katan. Sahingga sadya kita amon hi mabugtuin nyawata, amon natin pagbutasan tayo bansin sambahayang. Sa basta in akal tayaon, in atay tayaon, naghihibalin akal tayo bansin umul, tayo bansin atay tayo, in sambahayang masi-masi, di kita magbugto iban amuin sinsya. Sa tumtumon sing kita niyo mga maas tayo mangud na mga kamay Islam, in sambahayang bukon siya mahunit. Iyam pa na humunitin hal, iyam pa na in sambahayang lumuhay. Nasubay labay at ture sa bdeng hapanghati kahatian sing kita niyo kan na pakanya ren kato subay humati. Pagubos zakat, in zakat ini kambal sin sambahayang. Kambal siya sin sambahayang. In sambahayang katan, muslim, basta muslim, at ini miskin dayahan, nasakit hatulakan, way hatulakan, katan ini, subay siya sumambahayang. Bukun biasin zakat, isun tao takasin, amun kiawajiban magzakat. Ini zakat bukun katan, at ini kiawajiban, bukun biasin sambahayang. At ini isun takasin, takaalta, miabutin na mo nisab niya bansin haul niya, kiawajiban siya. Damikian impuasa. At ini impuasa, aun day sa bukun ini katan, muslim, kiawajiban siya magpuasa. Yung mga tao at ini nasakit, at ini aun way lamod niya rin di. Aun udur niya, tiniagantian niya mang siya kaulian, aun hal niya lang tabiha, bukun biasin sambahayang. Intaw pagtulak-tulakan, damikyan, maas na mo mayroon na balikan din natud kayahon, at niya makaan, bukun siya biasin sambahayang, at niya bukun katan, kiawajiban siya magpuasa. Aun dahil mga tao, wala siya kiawajiban magpuasa. Sa maksud diha niya, suwayra siya tumunay. Ininihitunay si pakanya bang biasin sambahayang, atawa zakat, isun kiawajiban, impuasa, isun kiawajiban, hitunay niya. Damikian hati niya impaghaji. Impuasa, ang katahon makaminsan. Impaghaji, sa lukay sin kabuhi mo makaminsan. Isun makakaus kaniya. Hati niya makakausin alta, iban simbaran, bismillah. Hati niya kiawajiban na siya maghaji, magtuy-tuy. Aun tao makakausin alta, di makakausin baran. Aun tao makakausin baran, di makakausin alta. Naon niya tuhal niya. Yung paghaji mo kung biasin sambahayang, hati niya, ini wajib ka to taniyo sin ara mataniyo, yung paghaji makaminsan ha lukay sinamuin kabuhi sin kitanyo. Na manu siya hati niya kya wajiban, si paghaji bukun siya katan manu siya kya wajiban. Misanin takaalta, bang di kayahunin baran, di da kawajiban. Subay siya kayahunin baran, salta mag-akadinabuhi iban sinamuin alta niya. Aun tao kayahunin alta, imbaran di. Aun tao kayahunin baran, inalta, di siya bihan. Na aun hal niya sinamuin bihatu. In kamaksuran dito, in mga rukun Islam 5, nasabot sing kataniwa na sin syahadatain, sambahayang, zakat, iban sin puasa, iban sin paghaji, bukun niya to sibu-sibu inamuin lang ta darajat niya. Sa inya to, di rukun niya to, sa lagu-lagu sinamuin aramatan Islam, di manjari hisyusiwin kiawajiban amuin himinang niya to tinggalan niya sabab larakun niya in rukun doon kaniya sin arama amuin hag sin arama sa lagu-lagu laung ta bihan niya to di manjari amuna inin sa lagu-lagu rukun sinamuin arama sin kitanyo di na to manjari tinggalan hilangan bihan bangunin di akan kato hinangun sin kitanyo bangunin liangan layuan sin kitanyo amuratuin patubtuhon na ito nasadya, insyaallah subhanahu wa ta'ala, kadlo kita nyo dihilang pa waktu, kasusungon, makapagbak kita nyo biya sinamuin waktu ini, mura-murahan, ha mga silaway nagbatilaol, itukbal na mo yung pagsarang sukul, kanyo katan, imahuli, balik na mo inamuin sa salamsaman kanyo katan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.